Ćao ljudi, evo nastavljamo sa gameplayom od Half-Life 2. Tako malo smanjim igricu. Kako da nastavimo? Sad ćemo sliku. Stvari si bre od flash kuca se go. Koji bre? Ko me bije? Ću vas dovate mi ja kada bijem pištolj. Ne treba tamo da idem. Kurac. Ima ovdje nešto. No. Ovdje treba vidjeti. Da bude. Kurac! Trči. Pa ovo mogu da prestignem kako hoću. Haha, parkour. Evo nas. Nije telo da se učita od početka tamo, startovalo mi ovdje i onda se morao da igram sve iz početka. Iđi me pička ti materinu. Mrš! Mamicu ti jam. Mrš! Ubij nevinog čovjeka. Gore nema ništa, to je dole. Ja rekao... Mrš bre! Da me strefi sečka zbog tebe. Ako čujete nešto pozitivno, to su moj baba i deda, to jest babi i brat. Če si stišio? Sad kako da stignem tamo? Aha. Ajde bre, hoćeš li? Dobre. Kaki sam ja profesionalac. Neće biti. Mamicu vam jevim. Šta je bre? A. Skupim je bolje ovo. Ima još nešto? Nema. Daleko ode, majko. Maršite bre. Odo ja. Mamu vam jebem. Kurac. Ajde be, pukcaj. Dobre. Čuti, prežive. Dakle me pucaju. A.
Pa ako me odatle pogodite, svaka vam čast. Dole, dole, dole. Begaj, sine. Tako. Što si? Vjerojatno dole treba sad. Da. Au, po šta ja idem? Šta sad? A. Uš. Guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by This is the Freeman. The Combine's reckoning has come. Yes. Look, we're just a lookout for the Underground Railroad. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, Prestala na trenutak da mi snima. keep going. Baš. Prestaje mi snima kad alt tabujem. Ne znam što. A to slučajno, pošto ja trčim na C. Meni su čudne kontrole. Mnogo. Au, od kad je ovo Minecraft. Okej. Vidi bro, kurac. Be. Ko je bre bio moj drugari? Kome sad put? Abe, ko? A. Kurac. Tako. This is Station 8. We heard 12 go down and out. Surgical strike units are targeting railway stations. Repeat, civil protection is coming down on underground stations. We're already getting refugees from 9 and outlying. Looks like we're... Pecčkava materina. Okej. Da treba sad idem. A. Dođi, ajde. Paš bre. Trči. Tako. Treba mi ovdje ništa. Hoću da mu dam nešto da jede. Ali nema ništa. Da se može ništa podigne. Vidiš kad ti je materina.
I ljigava. Over here! Yes. Keep going, friend. That station was raided, but there's others up ahead. I'm gonna stay here in case any others come through. Kurac bre. Ajde, bring it. Kurac! Ne. Kurac. Marš. Pičkala materina. Idemo. Brzinski. Marš bre. Ja rekao tamo nekog ima. Crknite bre, pička vam materina jedna. Brrr. Koji bre? Dobre. Pička vam materina. Baš tamo. Žrtvujte se za mene. Bem vas u dupe ljigavo. Au. Pa pukni već jednom, pička ti materina. Dobre. Čekaj. Tako. O, mamo vam je. Znači... Marš bre. Sprint. Pa sad bacite kako hoćete. Sam si ja izašao. Uff, šta sad? Eto ga. Ok, mislim da ću ovdje prestanem da snimam, pošto vidim šta mi se priprema. Vidimo se u sljedećoj epizodi, vidimo se, čao.